Authentic Mama, the 103.1 FM. Konyenya Joffrey Kofi Agbojeshi so Ayigbo town Modo to Authentic Mama Mami Ragbe Gadema Basere Gashiki Koshi Ragbe so Gaton Basere Gaden Asenya Afofenya Abidio to Top FM Akwenami Authentic Mama, the 103.1 FM.
My name is Isaac Royal Storm Dudley. Listen to 103.1 FM Authentic Mama. Ago Ganato Ukwenya Fangoka Mel UN General Assembly Hall Mashia on the road to Authentic Mama MFA the top 103.1 Akakovo. My name is Isaac Royal Storm Dudley. Listen to 103.1 FM Authentic Mama.
Man, my boy is so young. Man of Yadea. Hi guys, my name is John Dumelo and I'm listening to Authentic Mama on Top FM. Authentic Mama, the 103.1 Okay, no vitola akpena mega atom minute bla atom vo eton to 5:53 p.m. Authentic Mama pledge to nenyo bobo wana open kosem nele $2 la fisia fie kenele mekanage be eleveve alo ele bobo deji la be bobo yone e ha chofo senyo new generation bobo group to open kosem nele $2 vavao. Yeah, the mark like text and WhatsApp messages. I don't know me. Last week, I made Dr. Flatchen. Last week, I made a message. Mother's Day, but I was not able to read them all. I'll read all because valem egba makle yo kata metakle makle play over back play bubo katana me metota flat ya to me be messages over na subo ye menyo kata mi ato akle nkeke de cow because kem kama jagoma egbe to ado be danye mefa me de kuku yeji agbaja mekachijo agbaja ava mi atoko mi anotoji. Hey, greetings to my wife, Patience Savvy, aka Big Mama, and to the last born, Lodina Savvy. Ebe madofiena is no longer Patience Savvy, aka Mama, or you Big Mama. Ebe na your last born, Lodina Savvy, if you kata echo midua, midaos. Top radio back. Ebe echo midao Savvy aka no shaking ball le flower pot le Ficas Painters Road ele fia donas no play eviao katam Daniel okay the same thing do message dam le 0244066752 0244066752 mahalo katana me kachijo egbe metema wena mikaba so tamejego mekpele message so kaba. Hey, good evening, madam. Okay. Okay, yeah. I think Ben. Hey, like Authentic Mama. Ayiko Ewele Doji. Hey, good evening. Wishing you happy Mother's Day and to my lovely mom, happy Cheche. Message yo uncho imetangle na me yo do that low over the dawa yo klemele. Good evening, sister me fa wele doji e common popo ya be ya do belated. As belated Mother's Day. So belated happy Mother's Day na dada happy cheche Nedu with the Haji na yefe younger sister Akpati Deborah Oyoibe Christopher from Medina alo yelenu pocho Medina yelen konye semtwe. Thank you so much. Hey, good evening, Authentic Mama. Happy Mother's Day. As belated, happy belated Mother's Day in advance to my lovely mom, Victoria Aku Ashigbi, from her first ever daughter, Janet Mamiya Ansa. Okay. Echo, sister boy na dada. Chope message so hlemele medota flache. Hi, good evening, Authentic Mama. It's me, Thomas, at Mawako
Mawako Abelenkpe. Happy Mother's Day. So happy belated Mother's Day to my grandmother Doris Chapman Jakpasu. May your soul rest in peace. Okay, ebe mekalio kakea ye don kuji e imodu Mother's Day ye don kuji amenugbia Doris Chapman Jakpasu ye don kuji siya. Okay, hey, good evening, authentic mama. Happy Mother's Day. Belated happy Mother's Day to Helena Mansa Doji. Ebe maune yurao agbedi de la mese eto titi pele po meto katangbo pele ebe na authentic mama ha akpena mikakaka. Hello, good evening. I wish all women a happy belated Mother's Day in LK. Kokota Mother's Day. Ebe me cavalio. My mom, I lost my mom some years ago, but yebe ya common popo ya do happy belated Mother's Day na. Epe luvo na jojole wunti fa fame. Ebo oyebe Millicent Emefa Kitiwa from Aveme Agbesia and my in-law, mom, God bless you all from Godwin Lekwabenya Accra. Okay, Edonku Dada Imekavali le Mother's Day to her. Happy Mother's Day, belated Mother's Day to my lovely mom Selena Agbonu from her lovely daughter Kafi Glabu from Kotobabi Night Market. Okay, when your message is over, please wish my mom Regina Abaya a happy Mother's Day. So happy belated Mother's Day to you, Mama Abaya. Echo if you born now. Okay. I wish happy Mother's Day to my beloved mom, Madame Donko Honyeji at Motorway Vukofe in the OT region, and all beloved and dedicated mothers in Ghana. Echo Apeto Winfred Jotra. Apeto Winfred Jotra. Edo belated Mother's Day na dada ebe dada nye dada donko honye ji le motorway vukope le OT region ame. You don't go imo do Mother's Day. Good evening, happy Mother's Day, which is belated to my mom, Lucky Kugblenu and Justine Kugblenu. Doina dada Lucy Kugblenu play dada Justine Kugblenu. Metachno tamelechle now egbe medota flache. Eya tosu balagbe mata lokata dokoya happy belated Mother's Day to Dada Okatan favor mercy of God mercy happy belated Mother's Day in to them all humble George Impossible. Vai kota. One full page. You matter have time. One full page. I'm your do that. Me I quickly. Alabama sonta. Ebe you die rich from Pando Kakeye Spintex Road. Ebe authentic mama, keep the fire burning. I love you. Greetings to my mom Rapture McLean at Pando Aloy and my family's at Pando Konda. Okay. Okatawa say now Pando Konda to Wasina. Top Radio 103.1 FM. Yele phone yele text message segment. Last week I metangle message of it way at amelok kaba apek beto wakak bedonta nema wene no manyo. Hey abe yo ebe Daniel Bansa to Accra Newtown. Davia Mefa, good evening. Please extend my greetings to my brother Agbadeji who married today at Vakpo. I wish them long life and prosperity. Okay. If nunca top radio back yepe brother e desu no egbe le vakpo e ata ye common popo ya bi adoha na ye bi agbedidi la mesena e ya place no ye ya. Okay, no vi uhana tando wo text and WhatsApp messages so that maklo katana o le afisi afie kenela makle now 0244 066752 0244 066752 ya nye text or WhatsApp line Maklonami. Me a yiti kabakaba miato. Authentic Mama, the 103.1 FM. My yiti ple agbajanami.
my diple agbaja miato 0244066752 any text and WhatsApp line ado message soda markle now nya iji kaba ke ameyo le authentic mama fan page aji miato mia wezo afek black bed nene makemi le live le Siana YouTube page aji Siana YouTube page le North America ple Canada amokata yo le mia pom la fama ni dakbana me especially members of Siana Siana to call kata nye dofia ina me la me yo melemo mi jagba me yo nye via okata mi jagba mi agede haboboy ke yo be Siana me ne nyano mi awodeka haya hododio na me seda. Hi guys, my name is John Dumelo and I'm listening to Authentic Mama on Top FM. Yes, and I say, I would even read Raku. And Top Radio, Bakushi, yes, We are very happy with Jabibona, Lavafia, Authentic Mama. Authentic Mama, the 103.1 FM. Hi guys, my name is John Dumelo and I'm listening to Authentic Mama on Top FM.
Top Radio back correct. Baba, what do you do? Make you change Sakara State make I get from my program for Top FM. You know say MFA on MFA on them. Top Radio back correct. Top Radio back correct. Top Radio back correct. Top Radio back correct. Hi guys, my name is John Dumelo and I'm listening to Authentic Mama on Top FM. Authentic Mama, the 103.1 FM.
Bonami, Nkode Mr. John Apotenyaku, Chogana Bama, Dollar United Nations Headquarters in New York. Well, I'm happy that I'm authentic mama. I'm a father of all I'm a fear. So the doctor is a heavy mama. Baba, what you do? Make you change Sakara State to make I get the program for Top FM. You don't know say MFA on Novi todola abaleke atomi letsa be yesu yanye agakpesesen iyata nene ziodenwa Top radio back kore. Efukpepe adeke alovon adeke mawo enye agakpe le megbena Kristo to yata na ziode Kristo todola 6:16 p.m. got 10 minutes we are there to ele authentic mama MF play to bobo makplenya jojo na prank same live makle Facebook messages adona me apema iwana G messages o Oliver Vasubo efonye Eric Kofi Dajawa ebe good evening sister MF yele kponye live cho Kaneshi Accra ebe yedofia yina amehopo miokatan le nyangbo sroin le vota nyigbaji ebe mi do the high cake boji Apetok Pogo Kojo Gosway ebe sister MF good evening now wele doji yele kponye live Lord Doko ebe authentic mama one domenya one now ke yedofia ina United Voter Youth Organization members okata le Kanechi Zongo Junction ebe keep the good work for promoting our language akpenao apeto aloka Edward ebe good evening mom good evening yele kwenye live le Facebook G from where let me know where you are watching me from please ame yo kata le authentic mama fan page ajia hele wanakwa minamanya afi mi le kwenye chwe mado shout out na me Akpene Lizzie Akoli ebe good evening sister Emme I am watching you live from Alajo. Thank you for the good work you are doing for our Everland. God bless you too sister Akpene Lizzie Akoli elekponye live Akpena okay Apeto set holy ebe I'm with you live from media ebe elekponye live to media Togbe Agbanyo ebe good evening authentic mama you like when you live from Spinters Road. Thank for the good work you are doing. God bless you. Keep the good work up. Okay, thank you so much. Togbe Agbanyo medak bebe me like when you live let's Spinters Road. Eya begro Top radio back kore. Oya be sister Gloria Dugbazan
and Gloria Dugbaza, Sister Gloria Dugbaza. Good evening, everyone. Good evening. Ebe lekwenye live from East Legon. Okay. East Legon to akpe Sister Gloria Dugbaja. Miawele Jile East Legon. Sister Felicia Yamwa. Ebe, are you a heavy? Okay. Yeah, advertising. Afeto Ankwa. Okay, Ankwa Amewu Haibo. Ankwa Amewu Haibo. Ebe, watching you live from Manchester, UK. Davie Mefa Fiena ina Mikata. Yelekmonye live to Manchester, UK, United Kingdom. Oyebe Ankwa Amewu Haibo. Thank you so much. Manchester to akpe. Eya lekboglobe apeto. Ebe yelekmonye live to London. Victoria Wood. Sister Victoria Wood, ebe lekwenye live to London. Thank you so much. Ke me share video o me invite me of you or me you katan lekwenye me share video o me like page ha me follow Authentic Mama. Mi antomia deve konu alo tradition wo me le akpena me to do lava vao. Mi ayijin le clear live le Authentic Mama fan page on Facebook. Live on Authentic Mama fan page on Facebook. Miele Top FM online on YouTube. Top FM online on YouTube. Elafuma Top Radio Facebook. Elafuma akpe miele live le siana YouTube page in North America, Canada and North America. America to come. Nyato akpe be miele to aji. Nya iji ye ya de be mia aho mia fe no cho mia dada ekenye nest cho East Legon Hospital. Davi Regina Tete. I may nest odometori kalafuma. Egba topic for the health segment enye malaria, the causes of malaria and how to treat malaria. Asrando no kanya asrando no kai hen asrando vane ye no vale kemia treaty alekemia de be mia no de die be asrando makblo amareke yikumo o dejesi be malaria le Africa di koma esugbo alegbegbe ewo na de vio plan metichi go ha akpenado sunu kakome kone serious so egba mianes adenu de cover ado gomenami mia iwona jita nes ele mianes bobe wa Agora me ewe so Davi minha fala masanya agba minha jo asrado mereku ava anami emia asevolomanye dada gbele anyigba mevie eyata mia aha mia penu ya ne waton afonu sese ne wasa Top radio back kore agba minha jo asrado alo ike yehu bama minha yo ba malaria asrado alo malaria enye dololo sese ade ike aton ade amafa agba fokuma ya doyi ana nujoje alo mi agbaba amu yin dolele ala adu amagbeto a atwa adole kwila ya mopo abuma ta mi agbre ala mi agrebe mazo amoya mi apa klama woja jijide jigoma ta amagba agana de mi akobuka ma wo adole buma ngbagba vijin uma nanam asrado ya nkawe hanevani ni akwe aleta dolekya de ke mi number plasmodium anopheles alonu joje nyonuto yin dolele ale kwa duduma tafiaba no duwa na anopheles mosquito ma aduwa anopheles muma duwa egwe mi aho asrado ma atwi nukawe mia awe ba asado ma wakaka alo ba mia kwe na uzuba amu alo njoju ma ojivida tapotapo a tan nana ba mi kwa asado abobwe na mi kwa jaje nyanya mi mo wa ndonyi do wa mi kaka nanam asado ya no uzuba amudo yo na mi chukoji mi mamlo ma wa mia
akpo nanam asrado la bana mo anya dumia alo bana ozuban jojuma adumia ni kwa nanam asrado ya top radio back correct ne ya do ha no enyo sola homa mi kwa bana mi futa mi amanu no mi jira homa do ye mi must pray homa wa alo no sugoda homa like buza years when ma jrawdo nyido wa motan gana do domi ikava wani bana nanam mu over suna gba yodu ami ka unami nanam dolala ya ado yi hanu zuba mi zomo yi data ko yo ka asado a anyirala nanam adwumama mi akpo do abobu ela bra na mi do afuma no zuba mu jivida takwata moza aluba dolala ai akakada afuma zananama ela bobuibe mia api no zuba achike yo wa nami mia no aleba na masrado ya mi makpu aluba wa adada la mia kwa aluba no na chula mia kwa ohuma aleba mia ni akani manua asrado ayeje ano mia kwa ohuma alo obukauma jesi yo kemi atanwa po no zuba madakpo asrado yado ya asra la na ma tamia gba fever tan la na ma ahojo gbagbagbagbagba vovo ano ama wom atradita yado ya vovo no ama wom ga ka joho hano ama ato one of us some la pakpakpakpo the dia tema atradi agloba mawodo da ko ga ka the dia tan yado yi ha ama jiji abe ya tru aloba ama atru ko ha alaba no mo bana ne nyido no be ya du ya ma vanu adi no senwi ndudu fafafa atri alo no dwi ha adi godo ama kwa doma atonwatro yado ya ekpefo amia tadwa maseso yado yi ha ama kwa ma wabi aloba sore throat ama tan ekwani no karimi awobe nana masrado ya wadidi aloba mima agapo ba vevieto ala be mia ko mudo yoko kwana na mi la kojuwa mia akogbo be mia dui de mia ko abaunchi nwi de a fix nwi de amloma ala bana nose be mi mloma ye amwa gbona amwa ma ton ato netama ava dumio neta do ala sui ala bobo na amu cry kala sui na mama ton atomala ba amu alulu awu do sui wala neta nchika ma uma ton agade ma ava dumia ala aluba waba nami domao achike yoka mi aza yoka awu amu ha kaba ala ba mi azao mi ko wo ha mi ano chun kaba alaba mu mi magano gagandam ano yima no gbogbomo te ko yomi kpoba mu ajivido a alaba mi a plo te kwao te mi agboba jaji nyenye bu ma mi aklo te kwao ademo ba chi alo gbodudo eke hada fma wa akpomo na wa aju maga hada te pai ka wa yevu agboba ga breed mosquito alaba achike yoka wa na mi ha mi anui le aliko kwina be mi anui wa mi anui na ma na dolala wa vola mi ama alaba na mi ma anu achika wa do ama vola la manami ayeji anu la manami aglong le mian ya do ikramia ton agbu mi akagbo awudodo la no manwima le gapopo de shade mahahia aleba mu anaga adu mi aluba uma pomi akwanchila alonchi bala plain na ma
alebe w'aɖu elabe ne wòzugbe mímedo awu yi ke cover míaƒe bɔɖiwo nyui ɖe oa, emua ate ŋu aɖu mí bɔbɔe ɖe, gake ne wòzugbe míedo awu ye wò cover míaƒe teƒe ɖe sia ɖe oa, ne wòzugbe mí le afi ɖe yi ke emuwo sɔgbɔ ɖoa, womate ŋu aɖu mí o. Eye atike yiwo ke míasi alebe emua nagate ɖe mía ŋuti o hã ele vevie ta míate ŋu agblɔ be mosquito repellent ahiã be míasi alebe emua ne magate ɖe mía ŋuti o. Ka eke míakɔ ƒo tae nye be fifia míekpɔ be etsi nɔ dzadzam vivivi le míaƒe nutowo me, ta ne wòle be etsia dza míadze agbagba alebe ne gata yiwo ke le míaƒe aƒewo ŋgɔwo kple míaƒe aƒewo ma, míakplɔ wo me nyui ɖe be etsia ne wòasi adzo magaxa ɖi be emu yawo ne wòagava atso me adzi vi ɖe wo me sɔgbɔ alebe wòagava ava ɖu mí alo ana mí nenem asra dɔ yawo. Míaƒe vuvɔwuwo le be míado, míaƒe emudɔwo vivi. Ok, nɔvi toɖola mía eya nye mía dada. Mía dada ƒe ŋkɔ se nele tso Madam Regina Tete, eya ƒe ŋkɔ sem nele nɔvi toɖola. Mosquito repellent ahiã be míasi alebe emua ne magate ɖe mía ŋuti o. Eke míakɔ ƒo tae nye be fifia míekpɔ be etsi nɔ dzadzam vivivi le míaƒe nutowo me, ta ne wòle be etsia dza míadze agbagba alebe ne gata yiwo ke le míaƒe aƒewo ŋgɔwo kple míaƒe aƒewo ma, míakplɔ wo me nyui ɖe be etsia ne wòasi adzo magaxa ɖi be emu yawo ne wòagava atso me adzi vi ɖe wo me sɔgbɔ alebe wòagava ava ɖu mí alo ana mí nenem asra dɔ yawo. Míaƒe vuvɔwuwo le be míado, míaƒe emudɔwo vivitɔ míeɖe kuku ele be míamlɔ wo me. Ehiã ŋutɔ, ehiã vevie ŋutɔ. Ta ne wòzu be míemlɔ ma akpe ɖe mía ŋuti eye akpe ɖe mía katã mía ŋuti alebe míaɖe malaria alebe aɖe nenem dɔléle ya ɖa akpe kakaka. Ke akpe na wo Regina Tete eke nye nurse tso East Legon Hospital. Eƒe ŋkɔma ese eƒonu tso asrãdɔléle ŋuti, enu yike kɔna asrãdɔ va nɛ ne wòva nu yike le be míawɔ kple nu yiwo le be míawɔ be asrãdɔa makalé mí edzi wa eya ma nese. David Regina Tete tso East Legon Hospital akpe na o. Ewe ƒonu ke míatɔ miese be enu yike kɔna asrãdɔ va eya nye mosquito. Míatɔ mienya be Afrika kple mía teƒe yiwo míele katã mosquito sɔŋ le afi yiwo katã. Eya ta ne medi be yealé asrãdɔa ele be nakpɔ ɖokuiwo tso mosquito ŋu. Ne mosquito le ɖuwò le viwo ɖuma abe asrãdɔ ava ne wòva ne mekpɔe kaba treat wa agba ɖe lãme na wo. Awɔe be eta avuvɔ kple tɔwo anɔ wɔwɔ kase ne be anya ema ame aɖewo meyina kɔdzi kaba o. Woanɔ agbagba dze le wobe ɖokui me kase woanya kɔa egblẽ nu. Eya ta ena mi advice be ehiã be ame sia ame nakpɔ ɖokui dzi nyuie tso mosquito bite ŋu. Ne mosquito le woƒe area ebe nadze agbagba ne etsi dza yi ya etsi na dza axa ɖe teƒewo gɔtawo me le míaƒe ŋkuwo me kple teƒewoa, ehiã be míawɔe be etsi mawo nanɔ tsatsa. Kana be etsi ni ɖɔ ɖe wo exɔmemɔnu makplɔ alo gɔta me le woƒe aƒememɔnu kple tɔ egbe ato. Mosquito nɔna gbe me hã sugbɔ ne egbe tɔ ɖe teƒe aɖewo eya ta ebe míakpɔ mía ɖokuiwo dzi nye mosquito eya koe hena asrãdɔ vana. Eya ta no míekpɔ mía ɖokuiwo dzi nyuie tso mosquito ŋua asrãdɔ ma le mí o.
enami be ehia be mia no mosquito net o memlom ameyo kon hele afi yo mi peje si be mosquito alo trunri la fuma legbegba ele be mia no mosquito net memlo mia vio kata ebe mia lenkude enu mounti ye ne nye le mosquito net memlo a mosquito maka kpon se adumi alekel eyata mosquito ko ehena malaria va eye ne ova alo fever va ne ova ne mekpo enye he treti kabawa egbana de la me eye ogbana anu de vio go ha amo okuna ye Africa mia fe dolele ganto ya nye malaria ya alo asra dolele eyata efia numi ta amesia mebe mia jra mia area odo afi omie la ebe mi jodo be echikwikwi egbe pleton etefanako tefe ne tefe kwa mosquito me nona fuma tefe eke meko na wa efimi mosquito nona eyata hia ebe wuna me eyata elebe mi akpom ya doke ojinwe eye every no vivieto make sure be obovio klemianto alokata one mosquito net me mlom be malaria lo fever doya ma agede miano akpene davin Regina Tete mia yijike novi todola gade minute bla etonvo and 6:34 p.m. on Top Radio 103.1 FM ele authentic mama MF in Kosem live show 40B Royal Caseroda G miele clear live authentic mama fan page on Facebook and also miele live le Top FM online Top FM online on YouTube miele Top FM Top Radio le nuka le Facebook nane make mi le siana YouTube channel le North America tamia no video katan le outside Ghana o le mi akpom through siana YouTube channel la fama ha le mi akpom alo siana TV o le mi akpom le afima le mi ankosem akpena mi no video katan yo nye members of siana le North America Canada kule America to come nyawe le dojing ke nya you wanna jing todo la vao message over levava makakpo maklado kaba medogbena davi alo reverend miafe reverend ipiche tobe reverend dometorica yobe reverend Mrs. Comfort Tutu Reverend Mrs. Comfort Tutu mama mekanejwe le nkonye se ele achimota ehojujo le sofo dome ifia ele achimota eyelo nkonye sem mama medo fia ina reverend fia ina osia mena make ele miakpom live le moji akpebe le moji le miakpom mayiji ano message bubu khlen ya be good evening dear authentic mama ele plem la fi le ponye akpe ya be authentic mama good evening I hope you are doing well I am fine too coming from Henry Kokomlemle efo Henry medekume fonwe akpe ebe le ponye yele nkonye ha sem yele kokomlemle le miagbo la afi le nkonye sem ya be good evening mom you are doing good for God bless you for the good work you are doing. Greetings to everyone and my family, all from Logbatota Vitio, Obemikata Miduode, a high cake boji, Nkomele, Enwu. Okay. Akbe, Eyabe, hello, authentic mama. Okay, Ken. Mr. Double, Mr. Double, live, it has been long, yes. Akpe yawe le toji melechi messages so matama kaba na maiji eyabe authentic mama ewele doji ye ha ele klem le moji eye le kponye mede kumi no nko de afima na manom ya nkoyo akpe ben yele nkonye sem live maditi crow mia ase agbajade kaya vo akema newspaper headline no you jole kosra me abaka kia nyaiji ase agbaja nungo yada hafi ayi wona jinami akpebe miele toji megbo messages so osugbo mano vi nami be good evening sister Mefa I hope you are doing well I take this opportunity ebe ya common popo ya dofia ina anku le akome agate ebe ni na ihon kata le tingo FIFA cho GK Risky and Kubo le Boga Town Teman
Accra, ebe you lenkonyesem, akpe nyawe lenkonyesem. Okay. Nyele eji dunenyo bobo klenya jojo na for inkosem nele the only authentic mama. Okay. Ma ayiji medogbena Reverend Dumasi le Tema Community 1 EP District Pastor Class no manya be milenkonya semfia ya medogbena Reverend Dumasi Class no lo nyawe le tuji le ye nye toji kwa nyasen konye nya yichi azo eya be Davi ebe danye Marakuku ebe authentic mama, good evening, please add my name to the message. I am Godwin from Kwabenya. Okay, ebe good evening, authentic mama. Ewele Dochi, God bless you for the good work you are doing. Ebe madogbena is no Millicent emefa kitiwa jugbeche sigbongole jugbeche ple adevo fomio kata la fek plagbe ebe mi du de haji ayiko Yehowa mauga sobolisa naira echo afeto Godwin bole Kwabenya. Okay, thank you for Godwin Kwabenya. Ewele toji alumya wele toji. Okay, nya iji ple haya seda Sanuba, I will flow of you. Migrena Satanaba, I will flow. Novio, Migrena Bosanuba, I will flow Novio. Migrena Satanaba, I will flow. I will flow, I will flow, I will flow. I will flow, I will flow, I will flow. Migrena Bosanuba, I will flow Novio. Migrena Satanaba, I will flow. Ao jokato jojo nyanya dala yesu rekwe authentic mama 103.1 FM. Jokato jojo nyanya dala yesu rekwe jokato jojo nyanya ao migrena bosanuba ao flow novio migrena satanaba ao flow ao migrena bosanuba ao flow novio Migrena Satanaba, I will blow it. I will blow, I will blow, I will blow it. I will blow, I will blow, I will blow it. Migrena Satanaba, I will blow it. Migrena Satanaba, I will blow it. Jokato, Jojo, Nyanya, Dalaya, Jokato, Jojo, Nyanya. I just told Jojo, Nyanya, Dalaya, Jokato, Ao Migrena Bosanuba, Migrena Satanaba, Novio Migrena Bosanuba, Migrena Satanaba, Migrena Bosanuba, Jokato, Jojo, Nyanya, Dalaya, Jokato, Jojo, Nyanya. I get Jojo, Nyanya, Dalaya, Jokato, Jojo, Nyanya, Jokato, Jojo, Nyanya, Dalaya,
Authentic Mama. Authentic Mama. The 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 Hi guys, my name is John Dumelo and I'm listening to Authentic Mama on Top FM.
Grona be hodo dio na me agbaja to me kanaj be mi apela me kwazo me do hodo dio na me agbaja to kata nya no vio kata enye ameyo anglo vidijo hodo dio na me fonye Geoffrey agbojinshi aigbe town to me nya be mi le to agina aha ama Okay, I like Boblobe. Messages to all of our Vama, you take about Caramenyan and now ye avalem. For goddamn minute blanc at ton for a ton 6:53. I let to know Bobo playing at your own up and cosem authentic mama, playing cosem live 240 B Royal Casaroda G. Nyele live across the world. Nyele Siena and Nuka YouTube page. Let North America. Nyano view Catalan America to call you le UK, you le Canada. All over the world, all the Miak Ball and Mian Cosem La Fee, yet and then the co advert of Afia. Novi, a gamma book round. And the Tibia war, Nuka, yet the double blow, as sick bound now, Nuka drum nele, Miato Miak Bobe. He came a letter sem. Yatanen le doade wo nema o yira o asime vie ne le doade wa double blow. Alo dowuli de wonu jajira unbe ahasisi over unti o la be enu makea amebo boade han le jira. Yata koye na kpobe nuka MTN, Vodafone, Kleto, Ekedu, Telesel, Kleto, yo, o kalejil advert, wo, menye bedo advert ya, menye do le gag, kako, gayo le pom choma novi. Yata, no se neke womne le la fia de ne, restaurant ade la sio, bar de la sio, nuka drinking bar la sio, alo heba center, alo nuka credit, nu ya.
education institution kaye no kanye no on le cabinta shop la siwa allo ne have shop fanya dele no jam enu potopoto jam dobo blow asigba egavia de mi ahomia do wuli de hu na ni amo peseso na va hu ti o novi enetibe mi awa advert ne allo netibe awa advert le program ya ji a ekema mon popo la si obe na yo authentic mama le no ba ke mayo ji makayom fifilayo mebe na kwedra ye megbe ayom le 0244066752 0244 066752 number maji ne netibe makpede yun na madobo blowo asigba na o alo company ke la si o alo na nye churches ya organization ke la zando gemi etibe mi awo muka announcement na mi ale top media alo top tv ya ekema na yom makpede unti o Mado Kayana, sister yo le mi akpon, sister Victoria Wood elekponye live to London. Mama Comfort Ajo Tutu Ekoyobe Reverend Mrs. Comfort Ajo Tutu elekponye live to Achimota. Mama Medofia inao. Apeto Aloka Edward ebe elekponye live live to Gbechele, Ashama Gbechele. Apeto Kwabina Freedom, no ma say, ebe my sister, good evening, more grace to your elbow. I salute my wife, Mangula we said Jaffa, Yedofia ina is no longer Maula we said Jaffa, you let Lenkonya Semha, live to Ashaman. Apeto Ahoto believer, ebe authentic mama, live with you from Accra, New Town. I am back from Takwa. Hododo, efonye Ahoto believer. Akpe New Town Tokata Akpenami. Apeto Richard Kevege. Apeto Richard Kavege. Eleponye live show. Italy Tokata Akpenami. Apeto Richard Kevege. Ebe, how are you doing? Live from Italy. Apeto Bright, I want you ebe authentic mama. I am with you live from Kobiman. Accra Kobiman. Thank you, Efonye Bright. I want you, Lava Boy. Apeto Amos Akoli ebe authentic mama 1. Ayiko yelekponye live to Alajo. Apeto William Jebe ebe good evening authentic mama. This is Williams. For Williams, Akbebe Leponye from where? Pika Leponye to it. Apeto Orison, for Orison, Lefika, USA. Lenkonye Sem Leponye Lai, Apeto Orison, Metofina. Apeto George Opong, Leponye, Lenkonye Sem Lai to USA. Akbe Metofina me. Metuna Siana to Kobli Bolakata, Matiti Crown, Yanovi, Onye Siana. Ebe Association of North America, Nya Dadao, Mia for Yokata, Henye, Eve, Ope Hapopu le America, Ocho le Ghana, Belope Tepetepo, Yova le Amebupe to Alo du Come, Enye Yovode, O Obodokyo, Popobodokyo no, Be Yoma of Mako, Kebun, you are not from Tokbobe Yole. Avuvome le do wom le fukpem ha ye wa don kwa feji eyata o association lo wo habobo ade eye opopo dokyo nu ameseme kenye eveto hecho Ghana hecho Benin hecho Nigeria ple Togo a opopo dokyo nu yo wenye ameyo mi yo besia na to yo ya etane nyese emebe siana enye evio katampe hapopu le North America eyo le Canada eyo le America di come opopo bodu eyo to Togo Benin Nigeria le Ghana opopo bodu kyo eye ole owonaza odunaza August desiade eye August desiade oduaza odina galo bodu kyo me eyo governor amunu to me vote anyigbaji ko wona enu ha hia yole eduko amunu to me hia o wone o me wona le Ghana de ola be menye yo de kwenye association members wo Nigeria to ha o le meta o yina Nigeria ba wona enu na o nene make benito le Ghana kata e yata ne evio enenya wo sister wo brother alo nenya wento ofo alo wento to no la fuma Hemegede haboboya me hadawa emisinu ela benenu jode chia makpa me yiwapo no ne makpa me ke wa support you kakene le siana ma ewodeka ozu America ne njo a okpe na obonyo eye odinaga ko ega makova Ghana vakpena de miaunti la monutu ame no $20 no ka nyo wale medogbe na ope president Dr.
Chachu Nyamade ple ope executive sokata Dr. Wonyo medo fiaina oha Kema ditua nenye maunlo next week ma aponu ple siana tope zimenola nye president Dr. Chachu Nyamade bakple ope PRO ekoyo bakweto Steve there wo a ple yo meva ma wo interview no le program ya ji wo la brochi kake wa fonu ple mi la fi ala be uncho ade a leti eviado yovaya over Ghana to come yo baklepe executives ado cho America va yo over cha le Ghana edo yo project yo wala munu to ametepete power over bobo no o to na school hall o to na bridges o to na nuka hospitals o clinics o wana borehole water so o wana no gede ne duko eke biakwa to munu to ameko wana na ka kelebe na nye member wa ma de nye member choduma me hafi na tankpo gomela be yo wele gajo eyata oyi mova ona authentic mamanya nye klomie zo mie ba wo project ado nu oyi Ghana oyi Togo oyi Benin Nigeria wana me nuchucho nye no glo na mi be evio a ole Ghana abeleke mi le mia to mi nya be mia Ghana to mi nyu nene make evio le nka Nigeria evio le Benin evio le Togo ye mia eveo a mi sugbo mi lolo mi keketa kakea omebuna mi adokwe wo omebuna mi adokwe wo ye mi de kokko mi adokwe unti o kakea mi no vi yo la America o le kokko do evegbe pele vi unti la fima ye mi me yo le du come le Ghana he mi nye vi wa ye mi kwa si emia si le mi adefia na de jonchole social media I'll let you know na newspaper headline segment do la be yakwa mi do vo egba anye topic mami aponu cho ya tam ya meyo hekona emia si fiana mi ade a mi aponye Apeto Williams ebe yele ponye live so is Legon Ajingano. This is Williams, thank you so much for Williams akpe Ajingano is Legon to mi awele jihododio mi le clear life lo authentic mama fan page ameyo la fama me nam love me nam like so eye mi share page o mi invite mi anovio be amokatan wa po wona na mi adagbe ya na keketa de jinovi ya komi bia to mi asin Authentic Mama, the 103.1 Novi Todolao Gandre Minute Tonton Ye Tamia Iwana Jina me no make eyata miketomia seno you jole kosa me peta kakao kake before mia yi ajia top radio back kore apemia yijia mia to menya no vitodolao mia ameyo katanye EP to kata EP solmedelao kata Evangelical Presbyterian Church to kata mia peto na no ntinye menye be miedu ato mia viela benye to ha menye membale mia me yata menye be miedu ato alegbegbe thank you akpena mi EP video kebo mi seda eya be nuka azan tohiade kalejinoge nami azan tohiade kalejinoge novi Evangelical Presbyterian Church Ghana Meridian Presbytery echo 10 years old. That is 10 years old. Hooray, 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 hooray. And the team care for God's creation, the progress and development of the Meridian Presbytery. Miato minya mana na nyebe nya meyo kata henye Meridian Presbytery Evangelical Presbyterian Church Ghana
Meridian Presbytery me ho 10 years. Heminya Presbytery me ho 10 years old. Hooray! And chonokwa Meridian ho 10 years old. Ke azan bojino ge azan tonton anoji le October penkeke bla veliaji October epeya mepe October penkeke bla veliaji ye azan 10 years pe dudu anoji novi todolao eye tapa anye Valley View University me afuma mi gwa zandu legbele October penkeke bla veliaji kakia mana na nye be miele azan ejoto azan la miele ejoto 10 years ya miele egomedo anyi yovo aglobe launch of the 10 years anniversary anoji echo ekenye echo kosra 19th May 2024 le EPCG Lawrence Wolf le tema afumaye wona anoji le mia tojo efe ewo Meridian Presbytery pepe wo pe hohoa mia tojo azangome anyi echo alomia do azangome anyi echo kosra le Lawrence Wolf EP Church melektema ga asieke tututu wana ajegome miekpe mikata amesia mevevieto Meridian Presbytery Church members okata be echwa mikata mi adota Lawrence Wolf EP Church ame yemi abado azaya yemi afe 10 years celebration eke anoji le 20th October ya gome anyi echo yemi gwo gbe yata miekpe mikata Reverend enuka mi anto mi afe moderator Nyantomiafe Meridian moderator, Reverend Dr. Mrs. Vivian Balasu Ado, Ble Efa Mekpe o Sofo Kata, Reverend Wilson Delali, Nkatuma Sikle Bubu Katawa no Fuma, Yemi Akpo na ta our launch ya, Miafe 10 years launch na, waje fiato waje gato. Miekpe mi kata Ghana du Kokata, miekpe mi EPVGJ kata, especially Meridian Presbytery EPJ members okata miekpe mi be echwa mi adota Lawrence Wolf EP Church ava ado our launching of the 10 years anniversary which is coming on this October 20th October 2024 anoji le Valley View University me azanlo azanse ke tadoji no ekeji mi gbazando legbe a eyanye yovo gbe mo be care for God's creation, the progress and development of the Meridian Presbytery pede kwa obemi alebe na Yesu Kristo pe no wo enu yo kata Yesu wa lo ma wo da ingba ji abe elebe mi akpojinwe ble mia nka mia Meridian Presbytery fen goyi eyanye azapetometi okpe mikata hooray hip 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 hooray 10 years anniversary celebration launching of it tomorrow 19th at Lawrence Wolf EP Church. We invite all of you to join us as we do the launching of the 10 years anniversary. Okay. Nya you wanna chin? Yeah, the newspaper headline segment. No kawe jo le kosrame. Enya gbanto ijoa eyanye be egben keke ya imemele nupuma. Egben keke ya imemele nupuma. Mana na nye be. Mia pese o takpekpe me non laudo metode ka yi me kavan leo alo tro megbe le match pen keke Andrelia gbe le peya epe me miele match 7 fa ekoyobe Honorable John Kuma enye MP for Ejisu constituency etro megbe alo me kavan leo ye yado ya ekukpata eke apetovia epekua eve amokatan la be mechi crowd ekopebla enevoaton hafi tromegbe uncho eye onye vevese se egbemele nupuma ole odreda togbe okwe mama gbo top radio ba kore owo efeku le Kumasi le Roman Catholic School Park ya efema owo wona katanle egbe eye miafe vice president enofuma eyo ponu cho aleke okonya the former MP our late former MP John Kuma aleke okojesi aleke okpedun efe susu katambe wazu president ko lekpedun hafi ekuva le pata eponu chonti nenemake MP vovovo sembo takpepe menola vovovo amebubu political party members vovovo no afuma eyo fakple pometo sunokle eviao le pometo kata eya time menenu poa egba odi
Mianovi, Mia former MP for Ejusu constituency, Honorable John Kuma. Ameke Kanye, he was the deputy finance minister. Vai Odre, deputy finance minister. Gatipola, Ameyikona Gaji, le Ghana to come and pepedonto, no happy. Afe ekuva lake pata. Eya nyenya jojogbanto ya tagba Odre de togbe ekle mama agbo ekenye the late John Kuma le Kumasi egbe. Enya velia novi enye be ode jesi be over 1 million Ghanaians. Ghana to million de kason ne maume dinamiwa edogbomia wugbe alo dogba mo wugbe Ghana to deka 1 million de ka obe ode jesi be edo cho June bakade August ma ne maume vemia nuwa edona to eye dona wa megedeo wadino be wado makpo ela bo ba de jesi be enuzi over la siho alegbegbe echi ha meja kaba amota febli kle to ewebe no kata amado a ezongo febli ezongo oto oje ya top radio back correct. Eye le Africa ha ukwe jesi be Africa no me maume vemia nuwa edona to le Africa kata ela be Africa fe duploy how alo presidency yo kata le Africa enu me le jin yinyedo economy me le yinyedo menye Ghana ko ele tepe gedeo eta o deje sibe ne maume dina dukoya Ghana to menye Ghana to de crapochon Africa wa edogbo to togbe ame ocho June miele May June next month obe ne maume dinemi wa edona wa megede cho June bakere agesa edogba mo ugbe edogbo to togbe labe enu la si ho alegbegbe nene yasima ncho mema fle tomatoes ya tomatoes they ka 5 cedis tomatoes sumo one they ka 5 cedis amenene na ton fle tomatoes they ka 5 cedis ye oklobo vio de amenene wa ple have you attend to atadilo apo de dechi eyata obe amesemene lebena edokwe nene leta pade nata wo garden via there ekema na jababa na je garden via do wo adnonu vivi do atise ete atadinu mawa mi no do de mi ato mi afe afome netefe lasio so that edoma vato awuwo elabo deje sibe 1 million Ghanaians to suffer food insecurity in June to August. Na medibe na nomewa ekema na jejadrado na kpodoki onwe egavi ekele na no manage vivie la be nu kagboji igbewu aleke ole fifilai enu pasi kokolasio ma ekaleji igbe awu eya nya jojo evelia nya jojo tonlia nyebe miato mi nya be dumso elegana ole gbogbo be dumso melio kakemia ameyo le light azan alokadio za mi nyebe dumso e dukplo la kple epekpedon to kple dukplo haya le gbogbo be menye dumso yo na de ko ejo ole dowo mple to top radio back correct. kake mi nya be dumso le efedo yova yi le mahama time am ya pe former president pe time am don kuchi be dumso nai eye du come to kata ono wli dom the former president ta be dumso le kple ni we ele maudi eja agba we kaka fe vajo ye afe dukplo haya over kake yi me dukplo haya over aleke o kavayi enu eke mahama wadara inji hele bene ejidegbe kadri nyawa ewebe dumso katrogbo eye mi kata tin yele dumso me yele po egbe no si achofia ime wa gbogbo adre na me bobo nya no via de yobe Yvonne Nelson enye enu ka Ghana fe actress fefe wala do metodeka le mahama tema ewo a vigil ade demonstration ade kple Ghana togede ade obe mahama nachi dumsonu eye amegede odowuli ele ncho ami kasebe Yvonne Nelson ma ekale didimbe yakawo another demonstration lo demo alo vigil na you afia duko klola ya miape president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo bedum sole aleke wa wo hachi dumsonu ane wa wo ne wachi dumsonu eyata Yvonne Nelson plepe organizers all getting ready but 25th of this month ekenye May 25th Yvonne Nelson aka lead the Ghanaians ado ewa of vigil
wa azonli ako kadigbe odeta adowli abia duklola ya be wa ajagbagba achidum sonu le Ghana duko ya mebe mikatantin mi akpo light akonomi adowom elabe edo le gbegble hairdresser so ole wuli dom ameyi onye factory ganga o mi sebe okata edo le gbegble na o ola sidela mo elabe light mele wa ko wodo no vitodola e ya tanene nye be nwusele wo na wo ha ne daside jibe Ivonnes Nklepe organizers so wa wo video wa demo azo top radio back le 25th of May I ke manajira do ne so bon kokwa aje o ha na yi na va a wo demo ma alo a wo video ma be duklola na se eye wa wo do chodum so na mikaba enya mamle ma glonye be NDC to National Democratic Party to wa nyato mi nyabe isi le limited registration wo ojagome 7th eye egbenye 19th 21 days ko ye limited registration ato miavi yo ho fe wi enyi fifia yo wele yi bale nkonglo klo ame yo menglo kokpo a ayi avanglo ko kele limited registration exercise ya all over the country elegy ya odejesibe enu mele soso nwe lafia do vunya do maso ado nkonglo kwa eko anya obeba nglo ko na jo eko kawa kanye amo ava nokoda akokla tekle to da mo ewebe enu mele soso nye do eye nana make odejesibe electoral commission to ha odejesibe electoral commission to ha o fe figures yo le yoyo be yo le popo be o le ngonglo a mele dede nye do iyata NDC to obunku bia alagbegbe be efe ya me ya o maton ka fiwo gbedekegbo yon tonto yo kenku abe nade ne ano figures okatan pom be itsi alo amebu badeke ma fiwo iyata eyime isi to le figure do yo be oh so far figure yo ame agbososo esunu eya englonko pleto a okpe be mele soso nye do ka iyata na ndisi to o check kabako ona onyako ogbogbo va be yo apologize alo yo va de kuku pleto o le babia cho isi ndisi to le babia cho isi be efe ya me ade no bu ibe iwa kaje gbagba atroto me afinadelo awo figure wa trona made ya mano jigbare kegbo wa pobodo kojinye eye o le babia cho police to ha sibe wa je papa wo donwe menye wa do na mada ke akpade ka okebo wa do na Ghana tuko la bobo tonye be wa yava maintain peace and order yata o le babia cho si be efe ya me ya de nkubia nya wanye yata made ke ma finovio yata ne isi to le susuma boa wa change obo susu kaba wa tro susu makaba be enu ekenye figa ke he onlo ko ke okpoko wa yo yako o ma va yo bubu kebo ma anye ya okleto wa ao ebe ma no ji ya ta yo bonku bia o le caution alo woni na esi be wa kpodo kwedinwe no vitorola yo wenye nya jojo de ka ve yo metibe makovena mi egbe ke ma mlelia eye ke wuntimi aponu tu ekonwa atenda susu agbloto de sia de nka kede le kosra ivaima na mi po social media mi akpe de sibe nyonu mi ape ehajila odometo de kai ke yo be Celestine Donko enye eveto evevi akwa odometo de ka changlo nyigbaji kia nko Donko a menye efe fofofo nkoma suno pe nkoma kemye se eye mi ekpele social media be mucho imo va yi interview adele TV3 eke mia no vibubu mia vevi bubu ade ha la fuma okpoloponu le interview wo ma ofe nupo ple enya ya do gbla meso to mena evio kra evio kata opojiku eye le social media mi akpaleke oju mia novi ehaji la Celestina Donko ple mia novi ekenye enya jojodola le TV station bubu ekenye TV3 kukiti o mi akpaleke o amo dojuku don ti ofonu basabasa don pereko o le gboglobe amadeke meko mi asifia o dejo mia novi yo mia ame yo nye evevio eveto le Ghana diyame top radio back kore ye oko evenkona mi
Himiafe evenkole ele nkpena mita miano bebem de nkobubu alo miavacho nkobubu na miadokyo elabe evenkole nkpena mia nchua anye example anye kpodon alekeke vio fe nku bia fifi eye o deveve sese eye o blase miano vi eveyawa le social media anye kpodon na mikata be mi ame yonye eveto evevio eye ocho venkona mi kake mi vado again kle tepe wa mi dibe mi akomia venko ajrado eye evegbe kroma kadewa enu eke jong chole social media de celestin donc okle miano vg le ya enu ya na nye kpodon na mi be fifia eve open kubia nyenye be eveto gede ole onye journalist o all over onye teachers o onye minister pleto o le tepe o university ka committee be amo anya be vegbeto yonyo obe shame na mi amede kemeko miasi fia de do top radio back correct amade kemeko miasi fia de do mia efia open kwa nkonyi onyo nene yo veto open kwa asenu emezrika menye nko eke na yo ma asem mini na egomo mia ve open kwa nkokwa si onye yata nene yo nkoko elebe na semezrika egbebubo todo melenene kake mia vio mianto mia meyo sube mi de school mia meyo so jimi le gen tefe kemie susube mi akọ amebubu pe gbe azumia gbe akọ amebubu pe de azumia de ano wo a ano bebele wonto pe gbe wa hododi na mi nchua enu ke jo de celestina donko musician maji enye vevi akọ a nanye ekpodan na mikata bede amare kemeko miasi fia de to yo bede nyakpo taye koklo ina kpo ma yo bobona menye be kokla do koko upo a kebon ebi adebubu efe tefe ko mlonti top radio back correct adebubu efe ponti eyata na menye vel eveto evevio nyele university gangan nyele company ome nyele fine himyele bebe be ometiba mo wanye be vio menye wa hodo dio na mi shame na mi do miele gbogbo na Kristo be ma obe menya no eyata wo mi be mi cho evioma obe nu sanu ke ma wa dodolun enya nu ke ta wo e ba mada na cho afima amada na cho afi ameye na cho afi eyata na wo na cho afi ke menye dada na wo ke onye npe na o ta ne di abedokyo yakodokyo ba wulo koda mebubu ma no matter how obe nuka menya be fo Peter Drakle fo nye agbojinshi wogbo abedobu na migbe menglo benye fa bebubu ne kodokyo be yakowo ebluto yakowo gento yakowo nu yato no matter how akpojesi na no wo be vio nenye eyata is better top radio back correct it's better be na kodokyo na no proud wherever you come from. You should be proud with your language, your name, wherever, whatever. Amade ke maka no dokwe bem shame na me yo wona nene menya be amechichi adogo ha wo wona le company ganga o me omiti be wanya be vio onyo okonkodo nkpeye oho na me kake me be Kristo to mienye ye mienye Kristo to nene ofia mia enenye Kristo to a obe nusanu ke mawa enyo miese mienye cho de vi me bakregbe efia be de bi aglobe afi ke mawo be na cho a menyo na wo eye ne le gbogbo ne mawo be menya no yata wo be ne cho afi odo dio na me amesia me kenye evia wo ke bia do kui he no mia sikofia de doa odo dio na me shame na me mikata nkpe onye mi dovegbe na mia vio mi dovegbe la fie ke mi pom mia do kui ole meka kome bubu pegbe kono mia tozo top radio back correct meka kome bubu pegbe kono mia tozo ejina jomi ela be viewa menya mepoto mienyo mienya nu mienya kpo nyele hard working eyata mia to mi ekpo be nchu gede o egbe bubu to die be wa de vienyo nu gede nu kata nyele faithful nyele truthful na nyele nu san edome o suno de po nu nyele truthful nyele faithful nyele hard working eka nyo and we are beautiful upon the this in her yet no kata na no do be intimidation so lay all over anya ha me face na le doya me la fi ela be egede onye blow o be yobo gbe nyu kake ahode ni me na mo na crowd ela be menye do nya kpo umo me do nya no umo menye do le do me wumo like
kake amado ya mo wonene no nyato amento e pakpleko bakpleko mi jagbagba na mi no proud dem ya gbeji mi no proud dem ya nkoji mi no proud fi ke necho elabe nyanto kwina we wanyo mawunya e ata be na chofema me de koko na mi Top radio back. mucho penu ya nanye example na mi evio kata nanye example na mi nyame yo jivio direct gbeji mi egbebe yo ma fia mi adegbo mi come bubu pe gbe ko le fafia hodo dio na mi ole mi akpomvo ole mi akpom ho na mi ame yo wona no ma nyavio gboku mi le blugbedo o yo le sususu be de yo sugbo wumi ela be mi ko bo gbezo bo to mi le nu wa be wo nene no kata na wo no matter how mi wo nu be wa o me asoklo wo ela be menye fuma na cho ebuma me le mewo ya tanu kata man of a proud zeka afia doku no kana le bebe na no kanye nwia no katututu nye nwia na o eveto evevi yilen konyesem mi na mi awe wanyakpo mi fia begbe mi avio mi na wanya evie pe vevie nyenye e ya ta next week a megbonu pokple mi anovi onye eve Association of North America Top radio back. Correct. Oyo besia na megbonu pokple fe president ple ofenu yagbe no kapiaro o eyi mo fa Ghana oyi benia leke evio mi wonu a nene make tututu osugbala fuma o wonu nene nyape nudodo nududu nu wona pete the same oyi in Nigeria the same thing nya no viola fuma kleto o le feeling proud ya mia obo mi le fi ya mi le mi adoke ube odudu na me yo kata wonu ma nyape gbe fe program ya mi le wo wa mi le sponsorship odi be mi ana mi sponsor kake because be amometi be wanya be fi onyota o le egbe bubu pe kafra enu manye nu yo le de TV oji enu manye nu program manye program etama no so o le TV play radio adoji o ko ga le gbegbe do hunti mi onto mi adegbe amade na va tu le company de be o efo amenye onye ene do gbegbe na ma ti be ya do gbegbe na o meti be no vi o anya o hodo dio na me enuna pe mi nya peta na yito okpo mi vo Top radio back. okpo mi vo kemana mi anye be fe ya mede evio open kuvu evio a mekala kafra asode ke go amesia meke na anye be he ko na wodo kudo poku ke wa akpo wa mi ado popo onye enuna pe o na nya kpodo na mi na eke joncho na nya kpodo na mi na evio to kata se haya na yom se haya ma ayi haya ji ne ayom zo nyaponu phone in segment 727 gandre minute blave vandre let dunenyo bobo boklanya jojroji ele authentic mama me fa pen kosem obene vevie dodo hia pomo maleo lekenya lekwa nyak blenene ameyo wona no makwa ho dodio na me e wona kpeme ke e hayi na me e kema mi aje phone in segment ama Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 Authentic Mama, the one Authentic Mama, the 103.1 FM.
Marco Ehayamado, happy birthday, Tokena Apeto Vincent, for Vincent, entry, Apeto Vincent, Vincent entry, happy birthday, Egbenye Wojibeza, Beatame Dojibeza now, Agbedilamese Abokadrika, Efonye, Vincent entry, Ehana, happy birthday once again. Nenemake happy Naina, happy birthday, Naina, Apeto Steve the Egbe Nka Choivaya, and your birthday. Happy birthday to you for Steve the I'm making a PRO Nasiana. All America to call me happy belated birthday. Yesterday happens to be your birthday weekend, huh? And yes, no, Sister Vivian birthday, huh? Happy birthday celebration, Amikata. Enjoy yourselves. Authentic Mama, the 103, Authentic Mama, the 103.1 Authentic Mama, the 103.1. Okay, novi to the lao ye ya zebemia ye phone in segment achi. Top radio back kore. Ye ya debe ado susuglo. Le nu yo ne seve vieto e viao fe agbenono yi he yi chi. Alumia novi penya yi cho. Ncho.
ke before mi akokola makomon popo ya mado babana pometo kata mi ebu mi ato ade ekoyobe Gerard Kokuga the Bovia aka good one there echo honluta miato ya ekofe ala for the kakple Andre 107 yoko apetro megbe aka ya mauyire alegbegbe ya tatogbi agamasu evelia togbe agamasu merekumida sigbo merekuku togbe agamasu Evelia Amankrado Pele acting paramount chief na Honluta traditional area Mamaga Megbenya Etonlia Mekenye Krimadana Honluta traditional area Amechichia Robert Ajujo Victor Amechichia Atawia Yauga Plebubo okata oko vevesese yele gbogbo le gbepande be yobu yovi yoto yobo novi yotogbe Gerard Kokuga the Bovia aka good one there mekavalio let's efe vai ke mana na nyebe efe ku anoji le July penkeke wi evelia July penkeke wi evelia ekwa anoji eyewa ho fe kukua cho again akoy Honluta ke July penkeke wi etonlia aya nyenkeke ma mi ado mi atoda at mass at Holy Trinity Catholic Church me nene make kosragba ekenye July penkeke wi etonlia anya akpeda da penkeke mana mi abanya nwe eku ya pe zozo pele dodo kata la be authentic mama ha anofima eviao Mrs Elizabeth Adobwe USA Mrs Janet Agboka Honluta Mrs Nka Anastasia Akpokli Accra Plebubo okata mavana mianya eyata ne ye yale de sister Madam Vivian Newman to USA Pele Elder Ernest de Bovia le gen Plebubo okata miele miakpem miano jajrado wom ne ye ya de July penkeke wi nka wi evelia kwa ne medegbe fa kom yakplo mi aye eye mi ava ado togbe de togbe awo gbo ye ya de be na yo azon le 0244 066752 allo ayohan le 0303944864 ha jifa amegbanto le kaji hello authentic mama efo Geoffrey mama rekapi mazore mu hawe so akuyo nyaichi kwanya Geoffrey Kofi Agbojeshi man foto ibe town erega na obina mi ba ma peto top radio back kore obo efia ye mo ga tok edukole ha li fia ike bo ga shisio ni to ma pu pen yo ba yo titi camera set gara for fia dem ne nyonwa mfu ha yo mo yo de yo mo che fia ro fa to ma ha de zege kana ma da shi le ma ji ga ke wo fon ko ma ga su bo pon no gba no oji na gba no ko da ma no na gari bu go la wo fo do ma na sa ro e fu lo no yi ma de ke ma ga yi fo ji o okay what the plan chan wa fi odogo authentic mama the 103.1 FM ya don ko ro fi o ba mu pa mu to se mu ga ke ya mu pe go ya mu ko to se mu mo fi to se mu enyae nye vo mi dagba nya no nya de bubu nya pe egbegbogbo nchi ni to fa ma fi ma wo nya o commander no program one nyong de yo be to da ka tu abe yan pa yen yo na top radio back kore na ga ka commander master bagbo ga ka se edo bagbo ni ya bu ho be master bagbo enye badi anye badinya ogbone ma badinya ma ade bi ayo je ya na ma pe ja kwa nya ma fuga edon pe yen to ro pi okay nu kanele gbogbo na veto katan yelo nko se pe de nya egboma no pie ko nya be nya fia ma la ta ma ya sare ka dog bare ka nya ma si ha o ma fia ma na la fo pe vi o de vi ho foto matre akanyi no dom no de vi o va so clamase na nya gboro no be mo se go ta ma sha ma na do fogba na via okay akpe na nya ga nu ko to ba la me adu nko no okay ame vele toji le na nya foma Agbojeshi se pe da nyu foma le no nyu bobo kru ma lo kata e to ta ko spele nya shi
Hello? Yo, Okay, Yijina. Airborne. Okay, Yijika Bakaba. Authentic mama. No, Gisia. Après, donc on a notre ve. Kana meto ve kabakaba na da sele ole kaji. Mana no authority kejebi account kata de ka. Kabi mana your sister rejoice time hotel sport. But about everybody playing your brother Stone Mirinda. Après, hello apameto. Nko profina yo chefo. Bebeto kichwa renta sakura. Nta sakura chofo miawezo. Yolo. Yejinam. Abunetola the way me the mumatobo. Because Tobo to me to a group of quantum ado you fubanako ever. That a numala, I must give a corner and me as a coffee and I put my car, Tanya Globere, Siena Thomas Heavy for play next week. To now Univado TV station, I can't fear corner throughout. Radio station telling you, but throughout the segment. Okay. Come on, the one who was from Fidelme. Well, listen now. Okay. I'm a veletoji. Maybe I bid him. Papa Stone Boy, put a milk of a dollar from Cobia and everything. Papa. Hello, thank you. You're cheerful. Top radio back correct. Eji. Nyawele Georgie. Kuyolo. And no, the engine probably bonamia FAO. Retomia Gilao. Oh, my two Beno, you laugh from a crowd. Ever own a bebel school, I have belly, a blue belly outside the Sarah, le school manager, very good do a second. What kind of a blue bell? The mouth could do now. So, the Mia, Romy Vaccine, Avadu de Venera, the Guava, a Pereno Anico. Oh, you're better. Yavi, Omila Bufu. Mount Yamaga from Mian, with the Mia Gila with it already. What you have back to the no fuel after me. I feel me. So I said, Omega chop the Corner Goody. Back where a glasses or any and no crap on your bed and Medibe Vionis of a body. Look at a van of a Bencotone. No Macan Mana was a Becomacachone crowd, Aloma Pera. Macadaminoto. I'm a veletoji of it. Oh, Catanwase. Hello, Apameto. I phone your pizza dranya, Palestine. Palasta Hulilo. Yeah, me aweso. You, me orange you, will a dodgy. Maraculo. Aha. Oh, Nkonya Pitadra, Anya Palestine. My block cobe. Anya akwere myang akankumana nyada hota boblo vora kama galio gakala ngi maglo ai kama chichio block enye bana ni vagba to katanya nya ba machichio ba ngongode ma vonala akpongu tudimele masse chub ngongo ma vonala akpongu gbade kegbola barakagbo yata amana nya anya ba vitomi vwa okatana miase Monglo, me vona le pon. Akpe ame vele toji. Nana matuche meche. Vele toji. Atafanya ugo. Yo, monpopo ya ayina apato Evans kopwa hiagba. Ka mamleto ayina miada luko kofa kachiwi jo katanlo. Apameto. Nko klafine yo chwe. Mautalo. Manyopakwana ati comfort. Anti-comfort. Okay. Anti-comfort. Ponu na miele toji. Mara kuku nya bare. Meje be mio nya be no bula mio. Ebe nya fia viola fome. Ne te pete sia de ha wata no gbama grom
para no lo te perdón ka kwa ya bu be ise wo abanya na ise wo to apa ye wo na nice me Na meve, Dora na meve. oh ma do na me apa bishop sorry ta kumi ale jubilant international pastor Bishop ni akuodre Akpe. Jubilant international how na nice flow Akpe. Hello, Akometo. Hello. Hello. Madaku Wilson, call Clafine Yoche. Hello. Yes. Call Clafine Yoche. Oyanko customer yake minima. Ijinam. Loko ba? Yele toji ponu. Lapo ni le koji alo mo be gbegbe. Nko ni juma brother kwa step to me se beto no me se beto le bo de ko re mi ti aide. Ade mi ko te ko la e lo e ka ge ko le bo de ko. Ire mi ti aide mi ti aide. Ke ja fu wa mi ti aide. Te mi ma wo ya me ni nya be na e do bo ne se beto wa. No kwa me do kwa to le se beto ji. Ah no una wa sita. Gbẹgbẹdẹ ẹgbẹ pápá òní àtàwọn àwọn náà ní ẹgbẹgbẹtẹ ní àwọn ẹgbẹ àgbẹ ní ẹgbẹgbẹtẹ ẹgbẹ ìṣẹlẹ ní ìlú ní ẹgbẹgbẹtẹ ní àgbẹ àwọn ní ọbẹ yẹn ní ẹgbẹgbẹtẹ òun fún wọn náà wọn ní ọkùnrin tó ń wọlé tí ó ti gbígbẹ náà gbọ fọdẹ wọn ní ẹgbẹgbẹtẹ ní ẹgbẹgbẹtẹ ní ní ọ. Okay. But ameyo wana numa omenyo po miakle du sile de kegbo tako ye. Manya le no do kana meve nam kaba. Mado hana mefe, mado hana Amerika ban kwato kwani aizi. Melawan kwato asu katimo. Okay. Odo anti Yemafa authentic. Hey, Oche. Yes, Nkonyi Florence to Accra New Sound. Ewezon. Ako nana. Advante mare kukuna novinya toro la nyeba. Na odomate katara song boy. Alo ai de nwa. Na do ma yo ma senya no na no ada. Afalia ako mi ano jojoma. Nye chu afọ. Nye solo mayin ako confirmation. Nye va dia, nye va pro bubu. Chuba chechuru. Nye va pro bubu kakana ye banana jole nye je ori afọ akuba kukure no so kubo no dia mana. Oh, enyaga. Tama fa gro nyaya. So no di tom na afọ. O jolo wo pe yipi. Over gare chochi bubu ma. No chobe yo la kaje. No ko ba sima ko na ga ba e ya ko mala. Yesu Kristo re e ava ye cho me pe galiba. Iko to na mo no bubu ga no nkumu. Enyai. Ekwe. Mi aba wo topic ma le do kwesi ha to. Edefu ma oni ve mi anu. Amevele toji. Mado ana angloga plete biziji de shiara. Mado ana Global Evangelical Church kata Ghana. Mauna no ni clinic kata. Pe meto. Edo. Ko Clafine Yoche. Yo, nkanya lava bono yacho kuima. For bright akpe mi le toji. Yo, akpena de nyako covenant mixta. Ekwadi no ko betere mi acho ba nya bo machichi. Ake kafa do malema. Ni bo machichi ya le fu de nya no fi efeketewe. Efe tokedewe. Efe tokedewe. Because o buta mele nyako betero ma ton se bebe o tiode experiment. Uwa be mechiche yo. Kimano le muchichi na ma obe ma wasi mi do wa hinye. Menyua. Six beto na ma wele a. Tani ma ko be bo mechichi ya fure na mekedewe. Okay. Akpe amevele toji. Yo